Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Nna le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Ha re iketse mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa Afrika Borwa e tsweletse go busetsa gae ditopo le masaledi a bolela kgololosego ba ba tlhokafaletseng kwa dinageng tsa kwa ntle ka nako ya tlhaolele. Bomeyara ba le bararo ba ANC ba ntse ka bodipa mo maemong a bona dikgwedi di le 3 lekoko le ba beleseditse. Mo metshamekong di Springboks di kampana le Argentina kwa Mbombela Stadium ka moso. Dumela mogaetso. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re puso e loga maano a go aga serapa sa bagaka go boloka masaledi a balwela kgololosego bao ba tlhokafaletseng kwa dinageng tsa kwa ntle ka nako ya tlhaolele. O buile seno ka nako ya go tlotlomatsa balwela kgololosego ba le 42 bao ditopo le masaledi a bona a neng a sa tswa go goroga go tswa kwa dinageng tsa Zambia le Zimbabwe kwa Freedom Park gompieno. A Afrika Borwa e tla nna e leboga dinaga tsa kwa ntle tse di neng tsa amogela balwela kgololosego le go ba neela kemonokeng ka nako ya tlhaolele. Tiragalo e kgethegileng e naga e tlotlomatsang bagaka ba yona ba ba tlhokafaletseng kwa dinageng tsa botshabelo mme masaledi a bona a ne a beilwe kwa bookelong jwa One Military e leng setheo se masaledi a ga Nelson Mandela a neng a beilwe kwa go sone. Ba emela ntlha kwa lefelong le le itshekileng la Isivivane ko batho ba ditumelo tse di farologaneng ba ne ba diragatsa setso ka maikaelelo a go godisa kitlano le go somarela ngwaoboswa. Mopresidente Cyril Ramaphosa o na etelela pele tiragalo ya peo ya kgare le go tlotlomatsa bagaka ba le 42. Makase a baswi a ne a tseelwa kwa seraleng mme se e ne e le tiragalo e letilweng thata ke ba malapa. Dinaga tse di neng di tshotse balwela kgololosego le tsona di ne tsa neelana ka tlotlo go bakgaratlhi bano ba kgololosego. We would like to highly commend the government of the Republic of South Africa for putting this poignant event together. We are also extremely humbled to have collaborated with our brothers and sisters from South Africa in undertaking the repatriation and restitution process of the freedom fighters buried in Zambia. Reminds us of our two countries and people's friendship, solidarity, and shared sacrifices in the fight against apartheid and colonial oppression, and for independence and liberty. Mopresidente wa Maloba Thabo Mbeki le yena o ne a tsenetse tiragalo eno mme o buile ka boikgantsho ka mokwaledi kakaretso wa Maloba wa ANC Duma Nokwe yo masaledi a gagwe le ona a buseditsweng gae. I stayed with him. I stayed with the Nokwe family. When I left the country, I left from the Nokwe house. So that during those years here at home, I worked with him as Secretary General of the ANC. But also, even at the time when the ANC was still distancing itself from MK, he was doing MK work. So we're doing MK together work with him. So when they said his remains are being brought back here, him, Florence Poposho, and other comrades, I thought it was necessary for us to come. Mopresidente Ramaphosa a re naga eno ga ya tshwanela go lebala go tlotlomatsa bakgaratlhi bano ba kgololosego. O tlaleleditse ka gore o tlhaloseditse tona ya metshameko botaki le setso Gaten McKenzie molaetsa ono sentle. I have said I want a memo on how we can create a hero's acre for the heroes of our country. Now, as I travel, President Mbeki will testify to this, as I travel to other countries, to Zimbabwe, as I travel to Namibia. I haven't seen the one in Mozambique. I've seen the ones in Zimbabwe and Namibia. They have created just incredible heroes' acres where the heroes of their struggle are buried. Jaanong se se saletseng ba malapa ke tiro e kgolo
ya go fitlha gape ba malapa a bona kwa mafelong a farologaneng. Maaforika Borwa a ka solofela go busediwa gae ga ditopo tsa balwela kgololosego ba ba tlhokafaletseng kwa dinageng tsa kwa ntle ka nako ya tlhaolele. Se jaaka setlhopha sa tiro sa bothati jwa bosekisi jwa bosetšhaba bo rulaganya go ya go tsaya bao ba tlhokafaletseng kwa Angola. Mo nako eo bothati jo bo neng bo konosetsa go amogela ditopo di le 40 go tswa dinageng tsa kwa ntle le go tlotlomatsa balwela kgololosego kwa Freedom Park gompieno. We gather not merely to witness a ceremonial event, but to honor a profound and sacred responsibility to bring back home the remains of our brave men and women who sacrificed everything for the liberation of our beloved country. Makese a le 42 a neng a apesitswe ka folaga ya Afrika Borwa a neng a rwele masaledi a yo neng e le mueledi o mogolo Dumanoko le mmega Dikgang Tot Matsikisa gareng ga ba bangwe a tlhotse a beilwe fa pele ga batlotlegile baratiwa ba bone jaaka naga e ne tlotlomatsa balwela kgololosego ba ba tlhokafaletseng kwa dinageng tsa botshabelo dingwaga di le dintsi tse di fetileng kwa Zimbabwe le Zambia. Mo moletlong o wa go boela gae o neng o tshwaretswe kwa lefelong la history la Freedom Park kwa Pretoria, mono wa one e ne e le celebrating the lives of our heroes and heroines who laid down their lives for our freedom. Jaaka go busediwa mono gae go atlegile, setlhopha sa tiro sa batho ba ba timetseng sa NPA se nnile le karolo e kgolo mme se solofela go busa masaledi a mangwe a akaretsang le a leng kwa setsheng sa Angola se baswi ba bolokilweng ka mogoso kwa go sona. It won't be an easy task, but we will use demining experts where necessary. We have personnel on our team who are the world experts in working on mass graves. One of our colleagues from Argentina, who's part of our team, worked on recovering the remains of all the mass graves in Yugoslavia and the disappeared in Argentina. So we really have, I think, the best available skills on our team. Le fa go ntse jalo, setlhopha se amogela gore bonnete ke gore ga go ntwa epe e setopo sa lesole lengwe le lengwe le kgonneng go bonwa. Se ke go lemosa ba malapa a ba ka se kitlang ba kgona go bona masaledi a ba bo bona. For families where we are not able to recover remains, we will develop symbolic reburial processes. We will take families to the sites in a way we are able to honor and recognize their contribution and their loss. Moletlo wa go keteka balwela kgololosego ba ba neng ba eteletse Afrika Borwa pele mo tseleng ya yone ya demokrasi o tswelela pele. Ba lelapa la mosadi wa dingwaga di le 23 yo setopo sa gagwe se se deng se simolotse go senyega mme se fisitswe lore kwa motseng wa Dan Village ka fa ntle ga toropo ya Tzaneen kwa porofenseng ya Limpopo ba kgobegile maikutlo. Go begwa motswasetlhabelo Hanepe Nkuna le morwa wa gagwe wa dikgwedi di le 8 ba bolailwe mme ya re malatsi a le mmalwa morago ga moo ba fisiwa. Masaledi a bona a upolotswe ke sepodisi kwa ntlong ya mokapelo wa gagwe ka labone maitsiboa. Motho wetso o lemosiwa fa pegelo e latelang e ka ama batho ba maikutlo a bosisi mo go maswe. Botshelo jo bo khutlisitsweng pele ga nako go ya ka baagi Hanepe Nkuna le morwae Mhluri ba bonwe la bofelo ka la matlhatso. Bobedi jono bontse bo arogana ntlo le lekau la gagwe go dumela fa ba bolailwe go sa le gale mo bekeng eno le go tlogela ditopo tsa bone di senyega mo ntlong. Fa monkgo o simolola go kuelela le dibuku di simolola go nyeuma go tswa mo ntlong go ya kwa ntle lekau la ga Hanepe o ne a tshuba ntlo. I'm sure. We last saw her on Saturday and started looking for her on Sunday. I then started seeing worms coming out of the house, and when I asked him about it, he wouldn't answer until I called the police. Maagwe Nkuna a re ba gakgamaditswe ke polao ya bobedi jono a re le fa dumela mo bosiamiseng ga ne a sala morago kgetsi eno gonne a imetswe. I will never go to court. My daughter is gone. I will never see her again. Court will only make my pain worse. I am in pain. I used to see similar cases on TV, but right now it's at my doorstep. Ba malapa ba re ga ba itse fa go ne go na le dithulano magareng ga baratani bano.
khomekanga kahle. I am so hurt. He should have told me that they were not getting along. I gave birth to him, and I am shocked that he would do something like this. Mapodisi a re mmelaelo wa dingwaga di le 27 o pharulwe ka ditatofatso di le 2 tsa polao mme o tla tlhagelela fa pele ga kgotlatshekelo ka mosupologo. Fa re tswela pele lekoko la DA mono Gauteng la re le tlile go tlhopha Sile Brink jaaka ntlhopheng wa bomeyara morago ga gore a belesediwe mo setulong sa gagwe sa bomeyara kwa masepaleng wa Tshwane ka voutu ya go sa nonofele kantoro. Boeteledipele jwa lekoko jwa porofense bo ne bo patile jwa Tshwane kwa baneng ba eme babegadikgang ka lefoko gompieno ko ba tlhalositseng fa ba tla ikuela go boeteledipele jwa lekoko jwa bosetšhaba go tsereganya ka tirisano mmogo le puso ya motlhakanelwa GNU mo morerong o ka maikelelo a go busetsa Brink mo maemong a gagwe. Letsatsi fela morago ga tatlhegelo ya gagwe mo dipolotiking, Brink o kgala Action SA ka bogale o batla go busediwa mo tirong jaaka meyara wa Tshwane. There was a time when they were part of the solution, constitutionalists, pro-growth, but now they're the useful idiots of those who want to destroy the Constitution, who are opposed to the GNU. That's what Herman Mashaba has made them. So I would find it very, very difficult to ever trust anything those people say again. Tsholofelo ya gagwe ya go busediwa mo tirong e engwa nokeng ke lekoko la DA mono Gauteng le rulaganyang go mo dira ntlhopheng wa bomeyara ba batla gore baeteledipele ba bone ba GNU ba tsereganye. We cannot continue to have a situation where we on our end are showing good faith. We on our end say we are going to do something and we do it. We said we're going to support in KZN. We did. And it cannot be that we are doing that. On the other end, we are being met with hostility. We are being met with dishonesty. And this is the conversation that we have asked that our leader have with the national leadership of the ANC. We are actually going to be fielding Sile Brink again as the mayoral candidate when these nominations open up again. ANC enang le manno a le mantsi kwa kgotleng ya Tshwane e eteletse pele ditherisano tse dintšha tsa go arogana puso. This is not a grand coalition engagement. This is a partnership. This is what ANC calls the GNU, where we are bringing all parties. It's not a DA and an ANC coalition. And that's why our problems have been with the Democratic Alliance in the province. Fela Action SA le EFF ba setse ba dirile gore ditherisano tseno di nne makgwakgwa. Yesterday, Herman Mashaba goes and make a pronouncement to then say there's an agreement with the ANC in terms of Nasipi Moyo being their candidate, and that has been agreed on. And the ANC later on saying, no, that is Herman's wish, that is not their agreement, which then says that there is no deal on the table. Jaanong se se letilweng ka tlhoafalo ke go bona gore a baeteledipele ba makoko a farologaneng kwa maemong a bosetšhaba a porofense ga mmogo le dikgaolo ba tla beela dipharologano tsa bone kwa thoko le go baya kwa setlhoeng tsepamo ya gore baagi le motsemošate ba nne le ditirelo. Kgabagare DA kwa Tshwane ya re fa ba sa fenye ba tlile go lwela Tshwane ba ntse ba le mo letlhakoreng la kganetso. Boeteledipele jwa ANC kwa porofense ya Northwest bo tshwere phage ka mangana ka bomeyara ba le bararo ba ba ntseng ka dikgoka mo maemong a bona bomeyara le mororo lekoko le ba tlositse mo maemong ao. ANC beleseditse boraro jono dikgwedi di le 3 tse di fetileng morago ga diteko tsa go lekola tiragatso ya bona mo kantorong. Sebaka sa kgwedi morago gore baeteledipele ba ANC ba porofense ba itsise tshwetso go thusa mo maemong ga boraro jono ba santse ba ise ba le bogitiro. Bone ba akaretsa Clifton Group wa masepala wa Naledi, Tshireletso Marabutsi wa masepala Kagisano Molopo le Tumisang Kgaurelo wa masepala Greater Taung. Dibeke di le mmalwa fa e sa le fa morago ga tshwetso eno lekoko le santse le ka go samagana le ntlha eno sentle gore e seke ya baka dikgogakgogano. Baagi ba masepala wa Naledi kwa Vryburg ba na le maikutlo a farologaneng malebana le go tlosiwa mo maemong ga meyara wa bone. Nna ke rata gore ene meyara a pagologe because of gana molato mo gana useful mo Vryburg ga change sip. For me
I want him to stay at municipality as a mayor. Tlar le bone ba bone ANC ba tshwana hela le na tlar re bone gore o tsenang a go tla nna botoka re sa le fo ANC gatelela gore bommeyara ba tla tswa mo maemong a bone le go amogela gore ba romelwe kwa maemong a masha. Kganya bona re ifeditse kganya bona re ibegile even at national level na kganya gona go nna le bona mo fatshe re dumelana gore ka date ya dikana le dikana o tshwantse ba re file makwalo a bona and then re itse gore ba ya go kae. Go santse go tla bona le malatsing a le mmalwa a tlang gore a bommeyara bano ba tla leboga tiro jaaka ANC e solofetsa. Le fa o le jalo SABC begetse gore bangwe ba bommeyara ba gana go leboga tiro. Thabiso Moss, SABC News, Vryburg. Setlamo sa dihotele sa Southern Sun ke sona se gapileng tšhono ya go hira lobaka lo loleele le go tsamaisa dihotele di le pedi tsa maemo a kwa godimo mo dintsheng tsa lewatle kwa Durban. Go ya ka mmasepala-mogolo wa Thekwini, Southern Sun e tlile go tsaya le go tlhabolola dihotele tsa Elangeni le Maharani mo dingwageng di le 50 tse di tlang. Kontraka khiro ya ga jaana ya setlamo se se tsamaisang dihotele tse e khutla mo bokhutlong jwa ngwaga. Bogodu jwa leruo bo gapeletsa balemi potlana ba le bantsi go latlhela seditsi mo kgwebong e. Batlholagadi ba le bona ba lekang go itshedisa ba aparetswe ke bothata jono. Bosenyi jo bo gapeleditse bangwe ba balemi go tlogela magae a bona go ya go disa le go nna le leruo la bona kwa dipolaseng ka maiteko a go sireletsa dikgwebo tsa bona. Re goroga mo morakeng wa ga Jane Mokgatle mme re fitlhela a fetsa go gorosa leruo la gagwe. Mme yo wa bana ba le barataro a re leruo ke lona peeletso ya gagwe e kgolo e sa le mogatse a na tlhokafala. Fela ka ntlha ya bosenyi o setse fela ka dikgomo di le mmalwa ebile disenyi di utswile dipudi tsa gagwe tsotlhe. Ke ne ke nna kwa lapeng ka ke ne ka pateletsa gore ke fuduge ke tle go nna mo morakeng. Nagana o le motho wa mme o tla go robala mo morakeng o le motho wa mmela o le nosi hela. Leruo le le re phedisa thata le borre ba re tlogetse leruo re kgone go phedisa bana ba tsene dikolo. Ba tshotse dipudi ka 2022 le saka le tswetswe a tlo gona le sepe ka 2023 ke fa ba tsa dikgomo le tsone ba tsa dikgomo ba di tlhabela teng mo tsetsemo. Barui ba bangwe ba tlogetse go rua gonne ba utsweditswe leruo lotlhe fa ba bangwe bona ba santse ba le mo manokonokong a bogodi jwa leruo. Tota ke senyegetswe leruo le ke itsang gore ke iphedisa ka lone e ne a re ke bereka ke le kwa Rustenburg ke ne ka tla Mahikeng ke tla go bereka ka leruo e le lo le tshedisang bana ba me. Ke khobegile marapo thata ka mo re utswelwang ka teng. Se se nkamile thata because of ke mme ha ke bereke ke shebile gore ka lerole ke tsenya bana ke dikolo. Dikilometera di feta 40 go tswa fa mo Madibe a Makgabana re fitlhela barui ba bangwe le bona ba lela ka bothata jo. Ke utlwatswe thata dio tse dintsi dipudi dikgomo ditonki a gona se ke naso. Re utsweditse dikgomo di le 9 ka June last year 2023. Mme ba lwantshang bogodi jwa leruo bona ba re le fa bogaketse ba simolola go bona ekete sepodisi le banna le seabe ba bangwe ba ema ka dinao jaanong. Mapodisi a kgonaneng yana ba dira tuentla ba simolotse anong re bona magodi a simola go tshwara ka re ntse a bua gore tse dingwe tsa go di kry-ile collective tse ne di utswile maloba le ma tse dintsi gonang yana go kry-ile ntse a rora dikgomo mo Mafikeng ka di-trucker. Eo ke kgang ya kutlobotlhoko ya barui ba masaka a bona a tswalwang ke magodu ba ba tlogela ba iphotlere ba senang se ba ka iphemang ka sona ka motsi wa tlalelo. Ba ikuela gore bothati bo dire ka natla go fedisa bogodu jwa leruo. Itumeleng Khajane, SABC News, Mahikeng. Dine di le kalo mogedi a re kopane mo nakong e tlang boroko.